Toi whatalo whatu nei tu lari ia e mamalu o tātou au fia me se i pāanga masani o tātou programe nei o lele sono whamoe moe. Leo tātou o mai lele sono se furu whaafutaivi ia le tua i lan tau singa i loto soifua me se fo isi o mātou wola ia a o tātou iei i nei vai taimi ma vai tau o whainga tā. Te loa le tui tau mate ia le whainga tā o vai taimi o tātou iei. A o le taimi fo nei tā ua lava. Ia e te taua ia i tātou umalawa o num tua whaataua whionga lea tua e maise lawa. Tusia alo o sueina i teimi nei po tusi o tāni edu. Wā olo o whaaka lena mai lea tua, ma tā manga lea tua, ia teimi ma mea te tupu. Ia ai misi la i vaengana, ia ono minga whaate ia oi leo o mai o lea mea ma lea mea. Ai leo ieisi tā penanga mautu o nei le maamalama i lea whionga lea tua. Ia malmelea ia swafa man malo se kristo fa talo fat mutalia ina mai oi i tātou por kalame nei fa talo fatu ona le tua aftai sunga Chris fa malo Chris Malo. ia aftai fo nei i tu lao mato mafuta mala ona le tua sunga mtangia soi ia o fa popo mo tātou penu ia vi ia le tua e to tele na o finga luenga ma fai ona so ani ile fa pula ina mal fa mal ina le fionga le tua ia ala fa tatu talo na sopo lo le tatu fa mal manga o le tatu mta upu ia man le sona fa afta ile tua ile fionga na matu su e ia fa mal mole nga pa ia mafta mai se wala fa toa e pe ona e mafuta fo ia ona mesela onu tani edu Amen. ia matu la ngona le taua o fionga e mese ia so swani so se tasi lava ua maua le nei va no e fa fonga ile upu whaaftai ono Iesu. Amen. O le autua le sona nei ufa autuina mai le whaatonga i le whaamawhanwhananga. Ia po le whaapretania la e o lo tusia ai. From confession to consolation. Ia o le te talo lea au pitu i silo na umira una lea tua ia taniedu. I le tusio taniedu a toa lava e whoninga mo talo au pitu i umi lava lea. Mai whoninga mai e te lelo na fsota inga nga i le isi tātou le sona i wa umatu. Me se am ta upo e valu le ta umatu. Le na faale e le atua ia le nifo i titi. Le nifo i titi le matua e te le ala na tau mawhainga le ai na valo ia na faale le atua ia tāni edu. So e whoringa maila ta upo e iwa. O se tau mawhainga lea ina ia maamalama atiri po le ale whaaturangana o le fufuanga lea le atua wa uman whaalia mai isi vaenga mo moe tu se tane edu ia leo sunga Christian whaina e sao noa le tūranga lea o le mta upo iwa leo tato iai mai se lewa le vaenga mo mua wai lua vaenga ta ua tu se tane edu le mta upo iwa o le vaenga mo mua mai le upo e whae o lusu ma tolo talo ia mana lusu mana whae o lusu mana fitu o tali le tua tano ia o le ato inga talo ia o le afo ia le mafuanga wala iona tu sia vaenga leo le tu se tane Ia pe on tau o le tau pule le e fa wa wa ila le ia la fo ile le fetalia ile ale tua male mal profeta wa na mata mai lava ila fo il temio o tau le ia e tanieluna ona fa nga ile tua tanielu I paponia il temio ta fianga fo ile e fai ma sui ole nu ole tua ile il temio le ole fetal no ai le tua male ma ai ngata wa ole tu so ole vaenga na tanto su ngole o fufu ngol fa tanga ole tua ia ma tato I te mi umale tau fai le tua fa tala mai a tato la na fufu ngol fa tanga ia tau fai tato e wa opo po fa pefea po afea me ofisili umana ngafa matato ia ai talu bala tempo ta feanga tato rola io tempo ta feanga ma fu ta feanga ono le afo ole nu o le tua ole nu o le tua na ma fu el ta feanga ile lato le fa mauni le tua lato afo full tua I tu la fono le tua polo inga le tua fa tununga le tua ma onga le tua I rono nu ma fu ai la ona lato le tausisia ma tu maui I le mafuanga na le na fa vai le tua nu tau ave le fa fa tanga ile atole o mal ka wa mena na le na mai le tua nu mai kupito
mai e kupito ia ave i le vau tatolo le o le vau laenga nga ave le tua le ata ole o le fufuanga o le whaotanga i le whaifta whai so le ngaruenga petino le anu o le tua sa walau e le tua nu e la tau te whaia le nei una na whaia la tau tupu ma whaule malu e Solomona ia ma ati leina lau i loa le fufuanga le tua o le whaotanga fo le i nu whapau ma nu o si o manga o le lau langi lava i tau ia mai loa ai le tua o Israelu e nu uma nei ona o le latou vanu nofo fo le fitaua inga ma fe malanga inga le nu o le tua ia malos fo inga e fo e nu e tupu fa pau nu o le tua ma latou tau fai ala le e fo e fa filo ngia le ia le fuafuanga o le fautanga o ave le tua ile malu ma sau ninga fa pau ia nei wale na manuia na tau fainga le na leina na ave fa tanga toa so mai al te milen ave ia fo le nu o yuta e pap e fo nepkanes sa fa nga le tua ia Danielu e ia tono tano inga le mengol miti ya nepkanes Danielu lua fa matala e Danielu ia haru mai asau e Danielu e fo fitu ma Danielu valua o taupuna na i mo faalinga miti ia so ole tele o tausanga na le no ale ka kalongo i msalo Danielu valu su tausanga il taupule iva temio me temples yo o valu su tausanga ena matana na fo na i Danielu le i tanoanga ia ma le tua o sful valu pe montupu on tausanga yo ai le mai lai o lewa matana o mtua langona le Danielu le winga o le o inga le tu le nu awai ile fengala le o tanto o tu le i mai fa tonga po le talo atu Danielu fa ali le tu langa le nu ia folinga mai o le matua fa matala e Danielu le mafuanga na lai ona na ta fel nu o o Israelu i tu tono nu fa pau o ta tia atoa ia isi falinga ia na mai pe on tatu ta o Manu fa o fo o tupua i falinga i malo ia mal vaso ma isi falinga ia le oti mal fo mal mamo po ma falinga ia alfa solonga na o malo langi o mai le tua mate paponia so me time persia eleni ia so mo Roma se tau le fio mo Yesu ia le lai e fo o tanto il temi o eleni malono ngolua ia alewa wa fo o yele polengo Danielu pe fa Danielu e valuna fa mulmulina e mai o Danielu sa o vai no mai fo isi aso o no tulai le ma o faia fe awal tupu no o wofo tele il falinga o le loe se tas so la ngona na o yele ngongo o perfecta il fai ungol ka upo vadu o mai le falinga ho le ka upo vadu ai o mta upo iva ia o matua ila ngona ele la fo el perfecta ta o falinga le tu so el mera le pe folinga mai e mo il tausanga le e tatalo le a Danielu li am tangiama ma lupe o la fo ole loe Danielu le taua tele o le malamo le nu o le tua ile lanto wangsala e mafuai le e mafuai ona iai le tulanga no polonga le iai ia to fa popo e malisi vai ngalon lua le la e pa on tatu tal no iai o atilino polel toin ia ole vai ngana le nan fa ta tia fa penai amata stat fa sol le ta malo ole ntapo e vale de tala lava il failo mai ole taimi na ye Daniel a pe on sa no sunga Chris te mitono no fo inga ta riula te li aswel so o taimi me taimi sia mai i fai upo lua tau e fai upo lua la sunga tangia o te usanga mua lana no fo inga o Daniel na uilo ai i tusi le fai tau o tau sanga na feta laia mai ai ova ia Jeremia perfeta ia faato aina ai le faatafuna ina o Jerusalema o tau sanga e fitu nga fulu ia isi sau no wai on le si le vanga ta ua o tatu fasoa o le
ele te ia malama ia tare la so nanga vanga mo no tato tau la fionga le tu after ya lupe after mole I'm not on te lo le sile vanga pile silon tau le a fo il tato le sona ole me moni lava ia I ole a fo ole temi anto le fasalanga le tato malama le na sau no mali sunga ya Chris fa tau le mafo anga tato te lo fo ile mafo anga na lai ona fasalaina ona le anga sala ele talo ile nei le talo le tatu talo no ina ai ole le taimi a topol pilio ta tol fasalanga falling mai ele ilo ai o ile mata ale fai upule mata upule iba le fai poilua o I le fa to a te ia tanielu pi fa te ia tanielu ile su e tusi mai se lava tusi Yeremia le lusuma lima fa pesu tasi ba sulua su e atu ia tanielu tusi le Yeremia lusu lima su tasi sulua ai ka wai o le e fa akulanga mai le tu pili o ka akoa ioe e nga le fikus flua ka usanga le umi o le fasalanga ia o nga ilo kafeanga e tau te lele ya tau o I la pe o I o le mafu anga tonu ale o le tataloa a tanielu ona ua ye ilo o le akar kaimi longo winga le o koe umi ase kaimi le koe umal pili o ka fakulanga inga mai le tua ai folinga mai ele ye ya skape ngangale ale ngu e fakakau ile koe fo yak ia ta ua ia ile vaenga ese lava o taimi o le nga tupulanga ma le nga tupulanga e faaka mai le kua repeat lava the same thing e fakakau le ngaka o le mafuanga o le fasalanga ai o le awala foi e koe faa e le kua male preparation ka ngaka e kakau fai ile kaimi pria lava ile kaimi o le afaa e le tua le kafianga so o le faa ka male ale le faa o la kanga muli po le fa sa lo konga muli ale so se nga kupulanga lava e apia maya ile sin ankol kalfa so pikol kuspaia makanga ka le kua le mea lava le fa kau fa ka maya il fa sa lo tonga le kul kaimi le unga so le kaimi po la le o ka fianga le fa ka mai ile ka ko kafe ongo le sala o ka ko yet ki mo ka fianga ke mo ka fianga ongo le sala e ke mi ngi le ka ko ke look forward e ke mi o le afa e ka ko le kua e ala ile fio mai Yesu e ya fa sa lo ko mai ka ko me sala e pe ka mo mai foi polusu mo fa le fa ka mai ya fa ka ongo le mena ya ai e mana o mia o lo no winga o le winga anko le kalo le e fa ka dio ka ko le mo le mele o mo e foi e ka ngielu o longo winga e yeile le mana onga o le langi e ka onga prepare tangata o le tua le kulanga pe o fai le talo le fai pe kolu pe mai o sa ili le tua le talo fa tonga anga pongi e tala ma le fu le ka salmo ya o longo winga the same thing for e ka onga fai ka ko pria kulava le kai mi lo ka ko ye ke mo yunga onga o le maukinga o le kele me valo ia e fa ka kau ele laka kele mai ma le fai ko o Yesu o le fa ka mu inga ke ngi le nga ka fa ka mu inga au fa ka mu inga fa kopi ya ja ula vai the same message le amai so ka ko lo mo ka ko mala o laka kele mai le fio mai Yesu le ya se si mea o le kiuke o ka nga ko le tua e ka kau o nga i kalkala ma le lefu ka kalo ma le anga pongi salamo te lo ele statu te me tau te au ili ia upo talo tane lua ai te lo ta ua i o lo loto i o upo o talo tane lu pene ta ua o la ua i lo le tane lu mafo anga o le fa ta fair nu o le tua por fa salanga nu o le tua o la to ang sala so le talo tane lu i le talo fo na le fa tonga i le tua e a fo ne fa manga lo o le ase i se mena fa nu o le tua ina ia na le favor po la te talo Danielu ona silifia Danielu ele ise men fen fe no ona to se vanga na le tu no le boni ole tau na ole su ole no ole tu mtanga to le tu le tal fa sol pito te inga le tu no le ale tau le fionga le tu ole to tilo o Danielu ile tal anga ole te inga le tu ele tau mate mautino la ento e alu ata ni lu to fai tau po le mainga le tu o no ia wa ele la ve lan talo le fa suma tolu pe on tu siel tu la fo no mose fa pe lava no o mai te mato nei mala uma
ua mātou le ai o iatu I lumo I ova lo mātou tua ina ia mātou ni liu ese ia mātou ang sala. Ma mafau I lo mātou le wha maoni I lo wha maoni ai tā ua fo I e fo ia le mainga le tua o le nuu mai ai kupito. Le tau fau suma wha suma lima o le nei le ia lo mātou tua le au mai lo nuu mai au malosi ai le nuu ai kupito. O e maua fo I vi inga pe o na whai nei o na po so le tau e tanielu le ia le fo le tala anga o le nuu o le tua ma le wha maoni o le tua le mio tono o le tua. O lona wha whengai o le wha maoni o le nuu o le tua. Le foi iai. Le faita anga o le nuu o le tua I mea wha laulangi e wau mena le ona wha tafuna ina le malu o le tua o ofi mai mea wha pau pe on fatu le tua o avea ko wakari e fo e fai ava I afa finge o kanga wha pau o fo inge mea o lako a finge fai ma foi ma va ko wakari o foi ko ki fai ava o ko iai ia ele fai anu because o le awalanga ngare ngofi mai kongu ka po inga fa pau o feu sua ile le nu o le tua ma le laulangi au langa ile tusa ese mau le fo ese mau le o ngale tu ma polo inga le tu lo nu ma tapula e fetu le tu lo nu o la tapula ia ma tapula an laulangi ton ta o fainga malo laulangi su e vi inga o tanga fainga malo le tua e su e vi inga le tua so ole vainga na le ta ua tanielu le la talo tanielu ia mafai loa tu tanielu le ie se o kwa ngonga e lo tangata le ia fa maongi o le fa maunga o le karaanga o le ngu le ngu anga sala ma le to ilalo ia le la talo tanielu ima mafai loa tu I lana talo lona lo le le so o le hola e ala inta wole tanto tal no foi lesi tatu lesson ta wole lo eta dielu nga luenga le tu eta fai e fa ola ne kanesa mai lo na fa bolunga e anga ku ki foi e kala anga ngai le sika ko leso nga ai foi le bai de miki akangelu o ya nge kanesa fa makala ya nge kanesa miki ya ngofo nge kanesa fai le ma fai ngai o inga fa ali mai ai umang fa mai ka nge ka isa ka se mongia o lo kua o le kua I lo me uma wanga ke lo me dilo ia uma fa lang pu o ia ko fa mai le kua lesi miki ia nge ka ngesa ko fa nge ka ngesa lesi ngai o inga ka uma ia longa le kat ko ngoinga le fe ngai wanga fa maula lo le tu lo to le ka ngesa le foi la e ta wil talo le so le au fie fa tasil talo ta die le nu o le tua ia ma nu fa pau o le nga due le tua ina ia fa ali lo na lo fatu no amen ola tu no te sa no ile ina utali mai le la ta to nga ia tu le va nga le tali mai o le tu tano ana ko point out tal va nga le te talo le tani o le talo le ta fa per tani o le intercessory prayer po le talo fa masui ia ta o fo talo le lo fai ma ta le nga fa pu vanga Yesu mo ta to fa nga ine le etani lo upu le ta to mo mato ang sala ta te mal mala mai fo nga lo fai Yesu mo ta to te mi la nei fa sta ile tu ai ina o tali mai la le tu I le te talo o le il valo angale o tali mai nei le tua wa len fa mai usau ka pile am ta po do suma tolu do suma fa ile pa ale mai ile vai so le fitus fu kai mole sili ole ke lole le wa tali le tua e pe ya nga ke longa ole me ma fa le I ole kom fa ia onga ole nga sala le wala on kalo ole si nga sala se kulo wa se ko fa popole ki ke kwa ile ole si nga sala piko sidia nga fa le ko le ke mo mai ole e mo mal ku se Isaia mal ku se Yeremia Isaia ole fa ko ngale le ko le mo le ku se ole tiko lu suma lima e fa ka kaui ia fo ikula kausang fa sapaki ole si nga sala la va fa ku le ko ngoa kausanga ku ki nga luai al kausanga lo fiku I kausanga pe ako o ko ngulu ole ngulu le kanana ia ku kausi fa sa pakile le kausanga anko ia alu
o mai vai ke mi le ka ulang fai wa le wo mai vai ke mi le wo le se ko ko sia wa solo a ko wa su me ai kanga ka le la fa sala i le ku le fa sala nga le ka kia lola le malolo mo fiku su ko sanga ya ave kanga ka fa cafe fa sala so langa ye le purpose le me e fa ka ile le ko sanga kasi le afi ko sanga le malolo fa sa pa ki le ka ko lai paulo le e pelo fa foi su man kas leang foi le ko ku nga ku pe ya ki ko sa pa ki e fa manga ku ya ki ko le malolo fa sa pa ki so e le reason nga lenga ve le ku langa ye le fa le fulfillment mo yo le mele e lu manga pe kai inga bo soli la wa nga yo fa le nga a ko le plan le ku nga fa aka mai il fa ko ngunga le ko singo ko sanga fa sa pa ki ya le nga makwa fa malolo le ku il fiku su ko sanga le o Israel ya ave ya o lesinga a foi anga sala ai sa ngon wanga le o ka ko vai fut ka u le il fa ngai ngene tu o le fitu ele nga ko le fiku ya so sa ngene ko le fiku sfuru aso nga fa ka fe ngu o le ku e ma fa malolo ele ko nga we inga lo fa ngu o Israel ka lo ila le e sa ngon wanga le nga o fie point ko wanga ma nga ke le le la fe ka usanga le le o ave lunga langi ai malolo fioki ubanga kakamio leanga le fa kausanga foi le la malolo le langi o le mafuanga ko nga lenga set aside le kua le kausanga e kas mai le fiku kausanga ia ongo kausanga lue which is le ongo kausanga le mai le kemi le nga fofo le langi se o mai kemi nga lue le afi kausanga le avika ko le langi mali liu kanga ka amio leanga ia o le afa malolo ku so le ka ko e pe ka inga soli la woli o le ka foi nga o le ka fai pea el fiku o le cycle nga le nga o le tu e fa ma ka ko o nga o le ka o le melea o le folfolanga le tu e fa o matia le tu la sala e le ku mau la sala pe o ka ko manga ku iai ma ka ko manga o e wa o ka nga le mai e fa mai le tu o le sa pa ke fa ma ko ke ko e fa o makia inga le sala e o mai le kemi e malolo ai ia ko nga luenga o le sala le la fa singo ia ko me le ka ke kar ngoi ngi i mal tali mai la le tali mai nei le tu i fa po lusu tolu le lusu fal fu limon fu fico ka nge le iva kali mai nga le ku e ka u mai ia ka nge lu mal ngu o le tu ma tato uma e fa uma inga le sala e le fa ku ma winga le ku le sala e polonga ele ai ngata so le angol nga o cycle nga le sta ole le fitu o le la o al sili la le nga ko le el fitu suto sanga na ne wa mai nei wa le nga venga na o Yesu am fon fa ai sal me le na o Yesu fon fa ba nga le malo pa ka o ke lo la nga o ke lo ke mo mai le fa pu le fiku fa mai le fam kalanga tanielu mai le i o ya te oile a meo tonu a o ya te mātou le māsias e sa wil fai upu le valu fai mai le i o ya te mātou le māsiasi o mātou tupu ma o mātou li i a toa ma o mātou tama a wā o mātou angasala i a te oi longo vinga o le akua ia o le akua mio kou in ora e deal ma le kulanga o le angasala e le yase si nga ole kua i lo ngalo fa ku ngole wo lo le ka ngelo ma fu anga fu nga ling kalo ka ngelo nga i lo le le lava e pola lava ku langa ye e le ma fa ye ka nga ka fa ola ye e ia lava ia pe fa ola ye ia ka nga ka ia nga ole tua e ke mo mai le fa upu e fa upu nga e suma le iwa fa mai le ia e fa fa fonga mai le ia e fa manga lo mai le ia e fa sanga mai ma e faia lava au le fa tuai ona o lau fio lava lo wa tuai a wa ingoa i lo swafa lau ai maloa malo nu lo winga o i e fa i lo mai e nga ole kua nga kim fai on fai nga luenga fa mangalo so o le kiu ke la ka ko le ke mo fai pelus fu mai o lo o utautala mata talo Matau angasala. Male angasalai. Olo hua, o pawala ka ko kiuki. E le ya se si ka ko kiuki. O ka ko kiuki ka ko angasala ile tua. Ya lua, ke mo foi polusu fa. Foi mai
ua ato faina vai sa e fitu ngafulu ilo no malau a ai pa ia e fa mai le soli tu la fono ma fa ai wala le ang sala amengi o longo winga o se si fa upunga o longo winga o finga lo le kua e ka u nga muka le fa o pe ka ko o fa yo le mengi o le ang sala e le pilio ka ka o fa muka ai o le manga o mia le kangaka o le fa manga longa le kua e ka kawa o fa mo lalo e ka ka o sala mo e ka ka o fa ali le kua ma ka ka o la fa ila le sala le fa po du sum fa le tali me de tu le tali me de tu o ato fa ina vai aso e fitu nga fulu i lo nu mala o ai pa ia e fa o mai so tu la fonu fa i wai nga sala e fa e fo tong yo la mo sala ma fa o ina mai ila mi tonu fa mau e fa mau fa lo nei fo ila sala le fa linga ma le valo anga e fa o ina fo i le me si sinon pa i sa no ai le i fa upu le wa o le tali le tali le ia pe o le tam fa sunga mtanga e fa ma mai se e te fa pula ina la titi lava le versa le fitus full ya o le fa tonu le o valo anga o le liutin tangata o le atua o wa o tali na o le sala ele me fai tangata anga sala po se tangata ola ona tongi ola le anga sala al tangata na o le atua so le liutim tangata o le atua le valo i o le saule o le mesia so le valo anga le o le fitus fulu vai sa le a mata mai le temi o polo inga to e futa ina ia e malu Jerusalem mo na pa o alisina me na fo ina fa pole na ia tanielu le malama le tanielu le vaenga le o le vaenga le le tele au Israelu mal au sayuta le malama le fo e o mai ai ona pone ele o malama e tangata yutai la e musu wa malama e le leina na fainga tale le faalinga le mo tanielu la ngol temi le valu ia le tua o le ale to iai ni sa uninga fa malu o le a uma ile to fasia se ma moe fa mangalo isa ngasala o le a saule tu el tim tangata fa mangalo na ngasala le tau mai le peruiva pe onta o le tato le son talwai o le toto Yesu Kristo o fa le to ie le langi le mesi silin pa ia ile malu le langi le o le malu le lalo langi o le ala fa tau nu i le fa alinga le o le a fio mai Yesu o le la fa maka kangi ia il fa linga la ai le tai ona pole so o mena dua la sa fo isa ngai pu ile nga ngo tanielu yo le excited ka geru la el polongo ta fianga ai ko sauri si me fa ku ka geru ka se fo ringa mai ka se mamao le ole vai ke mi le fa singo ai al vai ke ko nga le fa singo ai ole te mi ole fa un mesia ia mantua ta to nei lo el valong o le fa ungol mesia o le ti po tausanga o tausanga luful fitu o tausanga nan baptiso nei Yesu ma baptiso nei el baptisong o le mesia o la avea ia o le mamoe le tua e fasia e tongi o la ila sala lang ia lela le fa muka because ele i mafai o fa muka inga le anga sala se i vanga ai o maliu le tua o le tongi ola mo le anga sala ona fa kwa fa lo lenga ona ia la mi tono le tua o le oki o kangaka ia pe o ka ko e anga sala e o ai ia ka ngelu ma paulo ma se fango ma po ma kulo ko fia ka ko fioki ma dingi ka ko e le manga lo anga sala tangata e anga sala pe la ma ka ko ma liu Yesu Kristo o tonga le mula ia o le valo anga le o fa ali mai le tua ale la fa singo nga ile temi e fo e fa ato ile ia tau sanga ara kangara le o le fo o vanga maka le o le fo o valo anga lu afi man kosla o fa fim kaya le maka fix fulu va yaso la so e fa ka ngu fix fulu va yaso e ato fainga po o fa kulanga fa ko e mo ngu o le tu e umolo e lenga ko lo ma umolo le maliwo Yesu mar ko ku Yesu fe kong se kfang uma lo mal fix ful vai aso le fasela o isu ka usanga lenga fe kong se kfango kapungi lole o uma lole le saunginga io o afo io o saunginga yas fai so wa fiu Yesu le langi e a makal saunginga ole saunginga ole kongiola mo ka ko il manu lo le langi le wa u fa le ko Yesu malong kokoi
e whakaungo e wala so bangla se ia ulia le fai ungo o le luafe kursi la te au lera le fai ungo luafe mar kursi la ala makanga le o luafe mar kursi la o le fix full va sale e foi e fai uile ila foi le fekongio se kufango male ia o Yesu le malu le langi le kemi la o kemi nga o le langi Yesu e ta u te le vanga le wa le u ta to vai nei so o mun fat ka le nei le tu me uma so lo sum ta ngia mfe nei sa no lam fai ta tu le sona ile i lau la vai va ai il fa nga ina ele tu ta ne lo mai va lo anga ia male o la o ya tali lo te ta no toi ma so finingal fo ile i tu langa o le ina ua fa mai le Yesu ile i fa linga ya ta ne lu fa upa lu sma le ono ta upu le iwa ama vai va sa e ono nga furma le lu ono fa si o ti ai le o le misia ai le ai se mea ya te ia so o le asa u fa mar singa i tangata ia fa fonga mai i mea o mon fa u ele tu tupu ile taimi ma le taimi la se ta u mo ta to taimi ni ta to ia amen fa tai ole pe o fa kulkai mi mo sola ole repetition ne o fa alinga au mai le nga kupulanga ma le nga kupulanga le kua e fa aka ya le mea le ole climax le ole o como fainga male unga ole lo langi anko langi ai mai se fa mo ka ke sang ole fio mai wai o Yesu that's the main fulfillment ole fa sa lo konga male kongi ola ka ko ole aso fio mai Yesu so ole o me mai yo fa kulanga mai nga fa kulanga yo kai fa kulanga inga i long kai mi fa biko balu ia fa ang kai mi fa ka hu inga ole so the same thing for ya ko ia la le kai mi ai o le songa ia o mai i pe ele le songa wale mai i fu lu sumongo le nga fa longa ko e fai ka winga fa pe ama vai ya sa on fu male lua o nga fa si o ti ai le o le mesia ai le ai se mea ya teia so o le kaua la o le mea le nga ka o le fa ka unga le o le kongiola mo ka ko ai o le mepi kusin kaua inga ua fa umakie Yesu i le kausanga nga valo ia mai wa fa mai fa upule lusu ma lima mai a fu mai lo akol polo inga ia le ka ko ke mo fali ma fiku nga maka mai ia le nga ko amakanga lua fe mal kol selau ai o le amakanga folinga o le portion le o le valo anga ako le nga le fiku sfulu sa po o le fase lau i vas fulu kausanga amaka mai nga i le fali ma fiku tila mo le nga va kol polo inga mulimu ni ale wa polo inga uma e fali malu malu nga mo mai lima koluongo ia male lima kasifiku ia e ko fa uma le malu malu le fali ma fiku o le polo inga le e sut le ale le fai upule lusu male le nga va ku yai fo ngi mia e o fa usia le ai male pa ia mal kulanga uma la va ko fa umanga anko le ala count mai kanko e ka ngu mai ilti ai ko fa so ole avango muli ale ku nga ko mo Israel e ave ai nga ola ko mangu fa os kaulanga mo ngu ole ko ia ai pe kai inga ole uskai la ko ia ole mafuanga le nga lenga mo ole avango ka nga ko ngu ese maka kala mai kala le mo ka nga ko ngu ese le o fa sa la mai kemingi mai lola ia le fa mtalanga le me porque si le lanka wa fa mai wa fa se kia le mesia ai le ai se mea ia te ia o longo winga e se si fa opunga inga o maliu Yesu a fiusa kangi sa ili se me e fa so inga Yesu inga yang sala so that same thing for yakako a o kaku saungia kwa ile o mea ia pupuanga ia o pilioka le pupuanga ia Yesu o pilioka fo le la o ikanga ko le kua e ke mo mai fa mka upunga lusu ma lima kusio maka yo lusu ma lima o upe fasu ma lua enga fa pe mai o se ai piko kiki nga ko fa ye o nga so o kanga ka langa o le ku o sui o le mesia so a o le ke mi o ye pupunga ye po ke mi o le testimony ali mo kanga ka o le ku e le ka on ko mo fo se anga sala ya ki la ko no minga ele e ka fa mama inga e kusa male manga onga o ka sanga ako ale inga ia mangalo
ole whamangalonga la le kua, e depend lunga, ile ka ngaka, le ngaka o sala mo, o whaali ang sala, ia malafo ang sala. So, ele kakawalang koe maua ka ngaka o le kua, se anga sala, ele keimi, ole a fulfill lai le whakaunga, a koa lava, o le whaolkanga o le kangaka i le aso e whio mai lo kanka o li. E o sa ole koe whaopopok whakai mo le. Ia. Na watu mga kis fa saunua mai saunua fai u mun tatu le sona mun tatu te. De o le kako le songa la e ua. Ua umanga pai mai le kako le songa mon ngai vas. Ia a me ta ua mo tatu ia tatu i kako mau ki ngole fa maungi o le fionga le tua. A tatu fa tamala e su e le fionga le tua. Ona a vele ma wala em fai no fa nefu pe fa pole nei fo il tatu savalinga. Wai e tusa mena e lua. O le pongisa e aru kaua pongpango. Ai a pe ke ola popole. E ke leo e ke le vave kele ai misi ai me lau va ai. Kau ko i ai lau savali. Ai e le al tanto toa. Ia pe nga foi tanto e kalisia. O mai tawina le tele o temi o tele ia sauninga ho ia tanto e fai e anu e o tanto teimi lea sauninga ma lea ngai oinga ma lea sau a o le isi tanto to anga e su e au di ili le fionga le tua ma tanto mata te inga le tua me se teme o tanto ola nei tele o sapuku mai ia le mau ngai oinga si o manga fai loa mai le tua tanto le tu sa temi upo Yesu o ko ke pole o le amakanga nga o pupua nga ia make sure lai kaula ka kole ila fionga le tua kaula le fionga le tua ke o makamia si o kako o ka ui o lo faso wale o le e ta oto tonua ia tato faso i rungo valo anga ia ta ua o tuspa ia a wai fa tau tonu te mi le tato ia i tele o taunu ungo isi mea ia so ia te au lava ia i la ufo ia ma va ia ma le tūlanga o le fa tūlanga ina le tua me tupu le taimi le taimi o le tele au taimi e fōringa mai mutapa pole a tangata e ki nganga ko loko ai ko ke pole me po la me o la kupu maka ko va ai ku mera o mai pela o whakika inga ngiwei kai mine o mai o le virus lea e va ai ku mako a fa le tonua ia o tūlanga pulenga whainga malo tūla mai o Trump on makua i ia e fōringa mea kako but e ka ue kia uri kako whaasoa lenga whai ele vele songa ngai ele eise mea kupu out of order mai mea o uma whakulanga ele kua o mea umai kupu o umanga o teine ele kua i le keimi e kupu ai so e ka ua lea kia ia le kako ongo sai ma le kako wa ai makariko nguinga le fionga le tua ai aua kauke ai aua le determine kako malam maanga le kua mea kupu ai e kako whaku ko inga nga upu ia tali tonu le upu le tua e pea kalkongu ia kange e fika ia mga upu e valu lenga whaale ele ngi foi kiki foi lea concern ia kange ai se fulu le kau sanga whako a kupu mga upu iwa se fulu kau sanga whakari kange ai fika rai ia ia kako e fiu whakari se fulu kau sanga but o le songa ka ua lawa ia tau ia o tatou whaatua ina o le atua i lana taimi ma le mea tupu ai lea taimi ma lea taimi so tatou whala kemingi so o ala mea iwa tupu nei taimi ngā le pau ale o le mea e au mai e kākon mau ki ngoanga o le afio ngā le kua ngā amaka mai kako whaasoa i whai mō whai pue lua e le isi si mea ngāru i ka nged o le afio ngā le atua mai kau whaai ufo ia ko koe whaai ua i le fio ngā le tua ranga whamele fio le upura wa le tua o le upura le tua e mai le vavau e o le wha vavau e le li liu ia o le mela na fia ia a whai o wha whongo mai a wane e misia tatou whasoa i le vea so le ulam lam whai ua toe toulu tatou le sona be le toi ia e toe toulu a umarota no ina no tu sitane e va ai me tupu laulangi o le tusi le mtua soasoani ai lau tapenanga whaftai lo sunga tangia sunga whawhengainga ma se foi sunga to ina Chris whaftai tele lava le to taimi whamanuia le tua lau foi tatu talu
Paftai le tu e lo fionga. A matu tala matu whalongo iei. Ia e te le lava le tua to e wha mautino ino I matou. I le moni ma le wha maoni o au fionga. Ai maise o mea uma o ne e wholofola mai e tupu. Ia wha marusia le wha tua tua o tangata wha longo ma wha fonga. Ina ia mwhai ona mātou wha tatali atu le tua ia tu oe. Ma le ono sai. Ma le wha maoni. Ia tu mau se ia o le tua. I le aso e te fio mai ai. Wha manuia ia ona nei. Wha manuia i wha fonga o tangata. Ono Iesu. Amen.